Ramrai constituency Bajang Baru kali ketiba Jantia Hantai Hanomba Delhi Bakata kalong Dr. Ricky Ejay Sengkon Kipa ba kiba iya kisah tong kembasi tayo Hagi ni kisni kanuan biang ke eryong Syatihi kisam ke jongpi Na kini ki parti hespa Kilo i ya ke bor jong upay ba Kilo i ya ke bor kemenang rendat kebetulan Hanendat Jogasan Voice of the People Party Henry Kum ke BBP Giyan agar lenti jong ke jisay Kani ke eleksyon ngaong yapi baro kipay ba Kani ke jing yakun Hapnan ke bor jong ke jisay Bat ke bor jong ke jenggung Rinda ke jing kersan yapi kipay ba Haka sobarin jong upanayun Nginyo i Bat ke bor jong ke jisay Ka job persyak ya ke bor jong ke jenggung Ikan mau, Deputy Chief Minister ubah Preston Tensong. Habala keli deki press punya trelang bakno, bak Preston hadir jangka election. Kejengmat deki press kalau punya trelang baki parti ayu. Bak Preston uang nginya trelang bak baru nginya trelang lupa duksud. Bak apa punya penuhnya ke kertan kusud. Ulawan sisa hakim nangiram jangki parti kebadan naga bosun sya. Hangi kebadan kerstan yang jauh kusud yang syaitan. Waduh syaitan ulah percaya bak Preston orang kumlo snap. Orang ai bak Preston. Sampai tu wardan ulah keleng-keleng di senang cepat bak kaya iya kaya grup kaya dog kaya dayu. Ulah yo ya kecik iya jadi cepat bak. Orang syaitan bak Preston percaya kilai top cepat bak. Kilai keren lagi kita di komunitas. Ki keren dan bagi ubah adan percaya syaitan bak Preston. Namar mulu orang yang terhilang berkiksud. Ni nak ni ke pon Iwan nak sen BBP. Iwan engkau ke nongrem ke jamu play. Engkau ke nongrem ke besai. Ni kan sai pakai BBP. Kaya lamnya pi. Saya kadang sensar ke bakut. Kadang sensar ke mamlek silang yano. Kadang sensar ke bang isyak akan jalan ke pon ke jamu play. Jadi nama ni kadang. Apa yang kadang keremben ya iba ardan silat. Hapna kejeng kandang yapi kipan ba kiba ong mengidai tan kipan ba hur kiba sungset nrai hadu menta hapo yo rambai yo i yapi kipan ba daga khmat kaba loi daga khmat kaba ikhya ya kelong kemi kiba ba elang jam kikun kiri orang ba rutuman kiba sam bindu ro kidon bakni hakane ga jalan nomor yo i haga sen BBP ya kalau woi kaba burnai ya kata kalau syai kalau sisgi nak minta kikron batikti di jompi akan negapor nak antara hitam kita dengan PK football ikan mah akan Islam kepada aradar hulai ada por by Ba'adan maka BBP nilai keleng Islam jangan kasih baca dia pandai ya kata Enron dan Drive tadi berpercaya kita orang menjaga seng bahkan perung hot UNDC jangan ramai jangan wong kumno wong awal KTPT matate kita ilak kaya sensitif kita kaya risiko ke kapur kat bamon o bangta ngana lapet ha maaf kita mi sekalian tim kita kaya kumno lagan ke election MP le mi pun tali tim ngading orang nasu si start tengkar ngan si baik balik pika di jalan kaya football hose kaya ke baca Kaya ke baca kini jalan football ke melong dong MDC jom garam berat. Kat menang yale nang cap kosok ke BBP. Lei masa kosok dah pengam kuput. Kedai lei pada kata. Baru kadu bumi player jom ke NPP, player DDP, player Kongres. Kempek su ya kabol ke su mic ke yo barden. Don bekendak nak hasil, don bekendak nak honok kejat. Dan bekerja nasyadin bekerja teter. Kena kim tepat bahawa adan praktis nadu usnan arajar arfulai. Lawan syaram brai, praktis senam steng, praktis sasar. Kat kini kibamat badan jam baik na jerang-jerang. Rai kabul hap kosum. Cak penbang keput ke MPP, cak penbang keput ke UDP, cak penbang keput ke Seng Kongres. Tak ada yang nak football. Frank Kibrio kibla praktis. Kibla kilan mat pada lima snap ham step sang bagi lah naik pada step. Ini akai kini di UDP, KNPT kibla syumi.
sebang buat tengah kepul election sejauh ini. Wah, kata kali dijelaskan. Di nama terkenal, Yuan tapi yang ada kepul kipat bang. Bahagian badai ke BPP ke belakang susia, yang upat kasih kara. Bahagian ke election MP, orang kibabun, kelalong tek ke election MLA, but election MDC. Kaya kita, nama upat ba ulas suhu mentah. Upan ba lalong asar ni hanang kendong. Upan baik ngite upat kasih, upat ramrai, upat West Kasih District. Ngidon bat ngin kersan baik yang kasih BPP. Dia nama terkedau. Dia nama terkedau. Kak siapa nilai? Kikri kikpa kiba yang kejam kikun. Henry apa hui bilawan dengan ikapor. Kau kini kini kiba yang kejam kikun. Kilong kpa kiriu teman. Apa bilawan nak mesin. Kajing semur kemesin kajing kermen ru. Kasih Voice of the People Party. Kanya lam nyafi. Saya henti jong kajing kermen. Om katakan henti jong kajing syak syukur. Om katakan henti ke mengilai silang kemak. Mereka kasih DPP. Kanya lam nyafi. Saya henti jong kajing kermen. Election MP. Upat kasih jantia. On plane air di tayar jong ke bos MDA. Ini pun pungso barakhoy na marka break kan ka boss kanya haplot itu pasang atenu. Election MDC ngin klam no yang kata ka boss ka basyong ki khaarngot ki high level baksis ba nyebutan ngot ita ki chairman bat ki deputy chairman. Araja arfufra hak election MNA upay kasi jantia un krieno yo shabi jo man ka boss. But anya no ba arden na kata ko. Biang na pramrai. Iya nya yang kata bos. Ni tu ni pun sung terus ni tu. Dalam yang sina armala lai mala ka bos. Bo basua menginya kata ka bos. Nilai bandre je ke mobil bertukut. Ni pun kau ya kisi ya bawa kena ka bos. Kan long pun ka bos dapat thumai. Oh ya song tinong rambrai. Song tinong West Kasih. Kata ka bos. Ayo ya kata ka bos. Yara la upra. Yara je upra, para upra. Dan dengan bu yu kau, dengan bu yu kiso, dengan bu yu kijur. Ini kita melihat ke bos MDA. Bos MDA kami je selong balik cetura. Dan kau, arham, dan kau lai, dan kacini, dan rupiah. Kalau ini ke bos, kami je selong balik cetura. Hanap style ke penhak kau lai. Hamairang ke penhak. Daun cip syatura kakit daun kau arham kakit lagi maram lo kepenhap syatura kepenhap William Dakar ini kena bos ke menginyak lagi ini sam ya kita ke mengira haupra itu long kemi ya ki khul swat ya ki nong nyak kali ya ki nong nyak auto ya ki nong belah kenyak markat ju kaju ta ka de bos mereka ta ka bos kenya rekat ke kersalem tapi kipat bak dapat ramai. Ngangai empan ramai. Mereka kelai Islam. Dokter ke West Kasih Jiwan mengenai kepua. Nama terkedau kipat bak. Kembang laom untuk jalan cepat kelai. Ada khatra tarik mentau benai. Rong sekisan tidak bisa hibur di marah. Baik sekisan ia kejampi dan ayuh hajrong. Dan unu pra. Orang kadak jam kecing kerman. Ya kelong ye kelong sam kejogi. Upra ulong kadak jam kecing tak ja kecing jap dakha ki ye kesam kejogi. Upra ubran nak kecing air kejong pi. Ulong kadak jam kata ka bangin light nak kecing yap ngan. Bangin light nak kecing dok. Kita udai upra. Bagi teman ki om. Tapi ibu bakla ya upra. Long kawasan itu kata. Om Yusak banyu dekat kedak ya upra. Om Yusak banyu peluk ya upra. Nama upra kamu om bimne. Udah ubrak. Jong kata kecing terku. Jadi ye kisam kejong ini. Nama kata. Kat kendai tarik mestep. Aku dia ya kecing kotor kejong upra. Maka for pengisok kerak itek hal ke upra. Om nyempek dah ke bom. Jadi pelukam dah ke kot. Di pelukam dah upra. Nah dah kenal pipai pak. Kat kendai tarik. Hei, ipa, ikut sama kita tu.
ni atiye kisam gitu fi akin khankor yono mau bakodo jogi kijak belu khasi yono sembo jong fi ki pada jangan ni kesan jong fi ki pada kesan jong kinong ya sumo kesan jong kinong ya taxi kesan jong kinong bela kesan jong kinong keme kesan jong ki khuswat kanjai dan ai ki kerna menyalami ke ti jong fi mangkata kapamilyan akan jengdom siya kalenti jong kading sai siya kalenti jong kading kernan